Ministério Público do Tribunal Alto aplica medida coação na multa do dólar americano Rio São Restanida, ba cidadão Indonésia na Lima, na Belori Gazuel, no Osan Tama Timor, ou ilegalmente. Tribunal Judicial Primeira Instância Dili Sestane realiza primeiro interrogatório ba arguido na Lima, hanesan cidadão Indonésia, nebe iha lorong ruanulu fulang outubro, lori gasoil no gasolina, nomos osan dolar americano, rihun atau sida sanur resingida, Tama Timor ilegalmente. Iha alegação Ministério Público husu tribunal atau aplica multa dolar americano rihun sanur resingida, tambah arguido sira la deklara osang nebe sira lori Tama maiha Timor, homontante rihun atau sida sanur resingida. Arguido sira mos lakoi deklara konaba gasoil no gasolina nebe sira lori, nune Ministério Público husu tribunal atau imediatamente faan minasirane. No arguido sira deklara date katak osang nebe sira lori Tama mai Timor, objetivo atau sosa produto lokal iha Timor, ho di lori ba Indonesia. Iha lorong ruanulu fulang outubro ne, Polisi Nasional Timor Leste halo intervenção ba kareta kamioneta 5, usi Atambua Belo, Nusa Tenggara Timur Indonesia, tula mina gasoil no gasolina ilegal mai Timor Leste, no lori ho osan tahan dolar americano, rihun atau sida sanur resingida, ekipa cobertura ZMN.